COVID is making a comeback. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo mu Rwanda twatangiye kumva indwara COVID-19 cyangwa COVID-19. Iyi ndwara yaje iturutse mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Iyi ndwara twayimenye imaze guhitana benshi, umubare mwinshi w'abaturage bo muri iki gihugu cy'Ubushinwa, ariko leta n'ibindi bigo bishinzwe ubuzima byabaza Ubushinwa bukavuga ko iyi ndwara idahari. Mu Rwanda indwara yaje kutugeraho mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo yafashe abantu ba mbere. Tubona ko bya bintu biri seriye. Reka twibaze ku kuntu ino virusi yaje yandura, yaje ifata n'ukuntu yaje ihindura abantu. Iyi COVID-19 umuntu yafataga yacibwagamo agahinda umuriro, akaribwa umutwe, akazana amatembabuzi ahantu hose hari imyenge, ubwo ni nko ku ruhu, mu mazuru, mu kanwa ndetse n'ahandi hose hari imyenge ku mubiri. Icyorezo cyafataga iyo wamurebaga waramumenyaga kuko wabonaga nta ntege, ari guhinda umuriro nk'uko twabivuze mbere mu bimenyetso by'iyi COVID-19 cyangwa COVID-19 yaterwaga na virusi ya coronavirus. Iki cyorezo birumvikana cyaje ari icyorezo gihangayikishije isi, by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Gushaka ibisubizo ntibyoroshye, ariko byaje gukunda, haboneka uburyo bwo gukavaringa ndetse no kurinda abaturage gukwirakwiza iki cyorezo ndetse no kukirinda abacyanduye. Hajemo gufata ingamba ndetse zitoroshye zo kurinda abaturage. Ibyo kuko ingamba nizoroha, hajemo ingamba igoranye itaranumvikanaga, lockdown, kugumisha abantu mu rugo bakaryama ndetse abandi bakicara, abari mu tuzi bakatureka bakajya badukorera mu rugo, kugabanya abakozi bakajya bakora bakeya abandi bagakorera mu rugo. Byari ibintu bitoroshye ndetse n'ubu ngubu umuturage wese wubajije cyangwa se umuntu wari we wese wabaza icyo COVID yayumvisheho akubwira lockdown. Ibi ni ibyabaye, reka tureke kubitindaho, reka twivugire ku kaga, ku byago, ku bibazo bikomeye isi igiye guhura nabyo nyuma ya COVID-19. COVID is making a comeback. Niba ubyumvishe neza, uyu munyamakuru avuze ko COVID yagarutse nyuma y'iyi COVID-19 yo muri Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubu noneho haje iyitwa COVID-JN.1. Iyi yonge noneho mu kwandura ikubye inshuro ibihumbi COVID-19, kuko abaganga bavuga ko iyi COVID-JN.1 ikubye COVID-19 inshuro ibihumbi 2. Bivuze ngo niba abantu barasuhuzanyaga bakandura COVID-19, noneho iyi COVID-JN1 yo no guhura n'umuntu yanduye tayari wamaze kwandura uba wafashwe nayo. Abaganga bari kuvuga ko iyi ngiyi ari Omicron subvariant ya COVID yagarutse. Bivuze ngo ni COVID noneho yagarukanye ubukana, ifite imbaraga. Bivuze ngo ubwo no kwandura ibikora vuba cyane kurusha COVID-19. Si ibi gusa, kuko nyuma y'aya makuru World Health Organization yamaze gukangurira ibindi bihugu byose byo ku isi gutangira kwirinda iyi ndwara ndetse no gukaza ingamba mu kurinda abaturage babyo kuba bakandura iyi ndwara ndetse no gukwirakwiza iyi ndwara. Nyuma y'aya makuru ya World Health Organization, ibihugu bya mbere byamaze gutangira gushyiraho ingamba, harimo n'izo kwambara udupfukamunwa. Bishatse kuvuga ko COVID yagarutse. Amakuru arahari, bishatse kuvuga ko bidatinze, ingamba zidakomeze gushyirwaho ngo zishyirwe no mu bikorwa, turasubira mu rugo, turasubira muri lockdown, turongera gukora ubukwe bujye buzamo abantu bake, turongera kujya twicara duhana imyanya, turongera kujya tugendana sanitizers. Ubuhinde nka kimwe mu bihugu byamaze kugerwamo n'ino ndwara COVID-JN.1 subvariant byamaze gukandagirayo, ndetse byamaze kuba itegeko ko abasaza cyangwa abakecuru, bivuze ngo ni abarengeje hejuru y'imyaka 60 bamaze kwambara udupfukamunwa. Ni itegeko kwambara udupfukamunwa. Bivuze ngo natwe twese bitihise turambara udupfukamunwa no gukaza ingamba birakomeye. Kujya mu mahuriro arimo abantu benshi bigiye kongera bigabanuke. Guhoberana, gusuzanya dukorana mu biganza bigiye kongera bicike. Bivuze ngo abari hejuru y'imyaka 60 nabo baraje bambara udupfukamunwa. Natwe twese turaje twongere tugendana amasanitizers, dukarabe aho tugeze hose, kwicara mu nsengero tujye duhana imyanya nk'uko byahoze kuri COVID-19 ngo yazaga. Kwirinda izi ndwara z'ibyorezo nk'izi ngizi
nka COVID-19.1 subvarious itugezeho, cyane ko iyi ngiyi iba ari indwara iba itarabonerwa umuti. Ni ukwirinda gusa, niwo muti uba usigaye. Twakomeze tuvuga ko iyi COVID-19.1, ariko reka turebe se ibindi byorezo bihari byugarije isi kandi nabyo biteje inkeke nk'iyi COVID-19.1 cyangwa JN:1. Nayo ni COVID, ni ubwoko bushya bwa COVID. Ibi byo biratangaje. Iki ni icyorezo cyateye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Niho twabonye umuntu wa mbere wafashwe n'iki cyorezo. Iki cyorezo bacyita dancing disease cyangwa se indwara yo kubyina. Umuntu iki cyorezo cyafashe abasekeje. Nibyo abanyarwanda bavuze ko akabi gasekwa nk'akeza. Indwara uyu muntu yafashe cyangwa iki cyorezo uwo cyafashe aba ameze nk'uri kubyina. Niyo umureba uba ubona ameze nk'umubyinnyi neza neza, ntiwamutandukanya n'uri kubyina indirimbo mu buzima busanzwe. Ikintu gitangaje kurushaho ku iyi dancing disease ni uko ikunze kwibasira igitsina gore. Bivuze ngo abagore n'abakobwa cyane cyane baba bafite amahirwe yo kwandura iyi ndwara. Dancing disease, indwara yo kubyina. Amakuru ahari ni uko iyi ndwara kimwe n'izindi zose zaburiwe umuti. Iyi ndwara nayo nta muti nta n'urukingo. Ni ibiraho byo kurwaza ariko nta muti nta n'urukingo. Aha niho duhita dukura ikibazo cyo kwibaza, ese byagenda bite abantu bose ku isi babaye barwaye iyi dancing disease? Ibi kandi bije nyuma yo guhara hamaze iminsi hari icyorezo cy'ubushita bw'inkende nacyo cyari kitameze neza. Ubushita bw'inkende nabwo bwari bumaze abantu, ariko nyuma yo kubonerwa umuti ntibirona ko hari icyagabanyutse. COVID is making a comeback. Cases of a new Ese bizagenda gute isi nikomeza kugarizwa n'ibi byorezo bitagira imiti ndetse n'inkingo, kandi abaturage bakaba bakomeje kwigishwa kwirinda gusa, badahabwa umuti, badahabwa inkingo, badahabwa n'ubufasha nibura. Business ziri guhomba, inganda ziri gukinga, abakozi bari kubura akazi. has urged the nation. Iyi ni Aldo TV Rwanda, ngiye wumva ni Dizo. Iki kiganiro bacyita Aldo TV Show. Ndabashimiye cyane, kimwe n'abandi mukande subscribe, like, share ndetse mutange na comment mutubwire icyo guhindura. My favorite sound in bar brawl is the sound of leather as Atreus is struggling to break the grasp of the bouncer. If Atreus doesn't hit that button enough, the character does, and it's game over. We got the strangulation sound of twisting leather and the clank of armor